o lea ua maea whaafiafianga i pese ma siva whaaleanga nuu whaafiafianga sui whiwhiloi sa fiso soani mai ai mo whaatino e ala ata o ala o televise o leitio ma whaasala launga i le internet. O le nei tula o le asea tuloa i le malai tia whau i mo le nuu. Mo le sauninga o le tui nai fo ilalo o le tanga vai o le malo tuto tasi o Samoa o le a whaatinoina i le fionga i le komisina o leo leo ma le malu o le malo. Vai whaalalau! Kauni malau whaala mo malu! Alo!
Samoa ai, o lea ua ngā ngaifa o le la, ma ua sili mea le seunga, e le tāpua inga le tunu, e le nei aso, o le aso whamanatuina, o le aso tāua, i le tala whaasalo pito si o tātua tunu, le aso lo tātua tūtua tasi. E ma mole atua ilu mātou nganga whaafutei tele, le tāpua inga Samoa, mai lava i maunga te tele se ia o atu, i maunga iti, ai whapea fo i le tāpua inga, a whaafenga inga, i so se whatawhai taulanga, i le tunu. Mātou te whaafutei atu foi, i le fisoso ani mai ma le soso tau au, o ali imata mai tai pule, ma pulenga o televise, ma le itio whaasala lau le tunu, e whapea foi, ma whaasala launga i lunga, o upenga te whailangi, i lo tau fisoso ani mai, e whaatino le nei Paul Kalame, mo le mai moa ngasi o tātou tunu. Le atunu ue, e uilawa ina o tātou iai whaingata, ono puipuinga, o le whaamaioti o whenga iei nei le lalolangi, whaapea foi ma Samoa, ai mātou te whaatua tua pea i le atua, na te le tu ua si o tātou tunu. Ma a whai e taita i atu i le atua le soifua o le tunu, maso mātou wola, e au lia le tausanga fau, o le a pātapatia, lo tātou ono se furu tausanga, talu ona tūto tasi si o tātou malo. Ia manuia le tāpua i ngā Samoa, soifua.